Ahee, namukela kambe ka Mazda Xitsonga analyst. Channel. Hey, of course mhleta hi khayelo la hi hosi Ngove loyi nga ta hi khe hi n'wi linka na Limpopo Poison. So ku endleka yini hi Master Team? Yeah, so ka siku ra namuntlha of course ra 16 November ni fike ni scrolla ka account ya hosi Ngove Mr Post. Halo mfana ni scrolla ni fana kuma ku hayi ku tsarela wala va ku 2 December. So ku na image yi nga post wa vele hi tela ngopfu yona. So loko hi fika hi pfula laha a swi vona ku hayi ku na wanuna laha a nga khoma ximoko obvious swi clear message wu clear holone. However loko hi tlhe hi zooma ya laha hansi laha hi vona ku tsariwe ku poison ma yi vona in red hi ku tsariwe ku poison, then la tlhelo ku tsariwa ku #Nozola as you can see there. So guys message lowu clear ngopfu n'wi mfula ku Master T you already know the message. Swi vula ku diya ku va rhongeni Mr Post, diya ku va beefini. Ma yi kuvela mhaka leyi swakudya va ba hinkwavo ni dyi te poison swakudya va ba ra nharhu hi beef hi December. Hi swin'wana swa swilo leswi mi fike mi kha mi swi expect ka album ya Mr Post ku dya ku va rhongeni. Ma yi kuma mhaka leyi. And at the same time mi fike mi swi tiva ku na yona Dr Joe Shiremani yi kombisini tihinti to na yona na ku hey yi ya ku cinceni. Yi karhele ku lunga and na ku na yi ta beef. So swi ti komba na ku the way swi nga xiswona ka album ya Dr Joe Shiremani ku ta ku na beef against Mr Post, na le ka album ya Mr Post obviously ku ta ku kha ku na beef against Dr Joe Shiremani. Siva ra press rhangani na Benny Mayengani the president. So yo message wa kona wu nga kona via this post hi leswo.